Okay, good day boys and girls. Let's get ready for our exams. Goeiedag seuns en dogters. Kom ons maak gou reg vir ons eksamens. Okay, so let's check first what we have to learn before we can continue. So we have to learn the different types of filing equipment. We must be able to know how to locate and access stored records, as well as filing itself, the purposes and types of filing, as well as work ethics. So ons moet weet wat is die tipe liasering toerustings. Dan moet ons ook byvoorbeeld weet van die opsporing van en verkry toegang tot gebeurde rekords, liasering self, doeleindes en tipes liasering, as ook jou eie werksetiek. Kom ons gaan gou aan, ons is amper klaar, ek weet ons het nou net begin, maar ons is amper klaar. Okay, so there is two types of filing, horizontal and vertical. Daar is twee tipe liaserings, horizontaal as ook vertikale liasering. So, binne daai is daar 'n paar maniere hoe om dan binne daai is daar verskillende liasering toestelsels. Liaseringstelsels. Die woorde wil net nie woorde vandag nie. So, within those, there's different types of filing systems. So, the first one is alphabetical classification. Die eerste een is alfabeties. Dan, by alfabeties, is my baie belangrik vir julle om die reëls van alfabeties te onthou. So leer vir my 'n paar van die reëls, want dit is 'n baie lekker vraag om te vra in die eksamen, waar ek vir julle met byvoorbeeld vra, noem vir my die verskillende stelsels, name the different systems, as well as name a couple of the rules. Noem vir my 'n paar van die reëls. So, then we continue, then we are by numerical classifications. Dan is ons by numeriese inleiding. Ek wil graag hê dat julle vir my moet weet net die naam en miskien die definisie hier en daar. Okay. Dan is ons by subjektiewe inleiding, subjective classification. So dit is my baie goed dat julle weet wat dit is. Okay. Dan is ons by chronologiese inleiding, chronological classification. Asseblief leer vir my wat dit is. So asseblief, as ek vir jou vra chronologies, wat is dit? Dan moet jy vir my kan antwoord. Okay. Dan, kom ons gaan gou aan en ons is amper klaar. So in 'n kantoor stoor ons gewoonlik die dokumente in fisiese laers of byvoorbeeld elektronies. So in an office we usually file the documents electronically or physically. So when we are now by physical filing equipment, I would like you guys to learn for me about the filing cabinets, the open shelving, and then by the digital filing equipment, please learn about the external devices and the servers. So by die fisiese liasering toerusting, leer vir my asseblief van die bewaarkaste, die ooprakke, as ook by die digitale liasering toerusting, leer vir my van die eksterne toestelle, as ook jou servers. Okay, dit is vir my baie belangrik dat julle weet hoe dit werk en wat dit is. Ons het in die klas ook klaar geonderstreep en gehighlight wat is baie belangrik in ons leerpapier. So gaan terug op die notas wat ons geneem het, as ook byvoorbeeld alles wat ons gehighlight het. Okay. So wat ek wil graag hê dat julle hierso moet leer vir my, is die verskillende liasering toerusting, the different types of filing equipment. So ek wil graag hê dat julle vir my ten minste 7 kan noem van dit. Okay, so ek wil graag hê dat julle moet fokus op die byvoorbeeld die liasering kabinet, I would like you to follow for instance the the filing box and so forth. So please be able to name 7. So by work ethics, I would like you guys to be able to know what is work, what is ethics, as well as, for instance, I would like you guys to realize what elements makes
makes you have a strong work ethic. So, basies by werksetiket waar ek graag hê dat jy vir my kan met jy moet vir my kan 'n definisie gee vir werk etiek. Asook byvoorbeeld ek wil graag hê dat jy moet weet watter elemente maak vir jou 'n goeie watter elemente gee vir jou 'n goeie werksetiket. Soos byvoorbeeld integriteit, like for instance integrity. So jy moet vir my kan noem watter elemente maak vir jou 'n goeie sorry. Woorde word regtig net nie woorde nie. So ek wil graag hê dat jy vir my die elemente gee wat vir jou 'n goeie werksetiket gee. I would like you guys to give me elements of a strong work ethic. It is in your learning paper. You are able to read it. We did go through it together in the class. Then I would like you guys also to think for me. What makes a person have a very bad work ethic? What do you think? I think a person with a very bad work ethic is always late. He's never professional. He has a very bad attitude. He doesn't show respect and so forth. I would like you guys to be able to think for me what is a good work ethic and what makes a person have a bad one. Ek wil graag hê dat julle moet vir my weet wat is 'n goeie werksetiket, as ook byvoorbeeld wat maak 'n persoon 'n slegte werksetiket het. Okay, if you have any questions, please feel free to ask. If you are struggling with anything, you know where to find me. I hope you guys have a wonderful day. Thank you. Clock it. Okay, I hope you guys have a wonderful day. Please be safe.